Nampafantarigny tamin'ny fomba ampagnajagna sy ara-panjakana ny fisiany fikambanana raiky izay mitondra agnarana hoe masoandro, izay miay sy mikarakara ary magnampy ireo manana fahasembanana fa indrindra ny maha-olombelogno. Manosika sy manoagna ny fikambanana karaha ity ny sampandrarany ponina sy fiahiana ara-sosialy eto Nosbe. Regny zanakatsika reny na manana ny fahasembanana ara-tsaigny, voalohany dia olombelogno ireo, dia mila tandromintsika mafy izay zo maha-olombelogno izay. Faharoe, iregny zanakatsika regny fa misy fikambanana afaka miay tsara ho antoniny ray aman-dreny izay manana zanaka manana fahasembanana ara-tsaigny mba ahafahany mba mahazo fanampiagna. Agnisan'ny olagna maventy eto Nosbe ny tsy fisiany toby fandraisagna ireto manana fahasembanana ireto, ka nanome toky ny mpikambagna amin'ny fikambanana masoandro fa vognono hanogna ary hikarakara ireto manana fahasembanana ara-tsaigny ireto. Lazaigna mora tsy mora ny fitaizagna ireto manana fahasembanana. Fomba fitaizagna rô io arakaraka ny raha tiandrô. Zay raha tiandrô fo izy atao amindrô. Karaha ohatra zegny andesiko exemple araiky malemy tsy mandeha tagnanany, tsy mandeha vitinany fa cerveau-nany aty misy helo hoe izy tia bajagy. Safe ndesigny bajagy izy, ndesigny tsangatsangana, ndesigny nagnano zay raha tiany, zegny le premier technique andesigna izy. Tsy fikambanana na sampandrarany ponina sy fiahiana ara-sosialy ihany no manana adidy sy mandray an-tagnana ireto manana fahasembanana fa olo jiaby tsy ankanavaka eo agnivon'ny fiarahamonigna.